Nam. Ekero ko iwo tera muno ko ekero ko iwo tera muno amangana maya tegima ko tera kuna ko nyuria tambe kinga kumanya ngayo ko nyuria mwancho mategeria. Asante sana kwa kuwa pamoja nami kama kawa ni Orino Tinikiwa on the mic and then MC Miggy a champion na obono bago tebe champion Mr. Bang ngaki nze yabande kwire toroche ense tigango tebi ngiro kyango kiripi esteri abantu baito batu aliganiriga iga feels good yani gwete buno muntu legusise ito yeah mbuya kingi ngaki naro chukukuria makorominyo sanali iga watu wagundu etenje na musani onongengo okogenda gwaka nebesa gite tu constant kende gyonsi okoli na kiekyo okorwe besa ayewate unga tachaimeragira kende gyonsi gweto enda yoke gukania betaitie gote ingana yabereire ga egento bago discourage no kubugolia ndagira guchisiko lakini chakwanyiriga sawanda kali as much as you can ngakiro chendagirira abikugusi gali andu bate unga inutitura asoko igutira otigero ebe kugusi are mechando na bekobo twago saletina ndigoro igente kitokateba ro muntu enchara bolio umuntu akwebekira nona matukana achokora gero komako ino kimambio sieki to adenge gero ko ngende nyangi ukwingata kabisa inde goko ngenda ukoragero nyorenga gosibienda nomo abantu nkana bakwingata batengana ronko genda nde epufe bano lindo chukoragero temujengo mbogo ani agochaga bu norochene enchara yonsi appetite yonsi enchira ni abantu barega so abantu baito bugaiga nka enchara iko baita yani abago kwase ngincho endagererenge iga abantu abago kwase ngincho endagerere nyinge it's the other way around iga endagere ko goita lakini okoboru ko endagere ya kwa goitanga iga go tuare endagere nyinge kwa wa inse nabe uncho kana ni tego ikone bono Mr. Miggy bantu nkanga ibono nkasitere bo machoge asakuru kumagenche agai magenche mata aria magenche okay ali magega bunonka etote una chachi ringa pure box magenche okay ali nonkuru lakini menyate Nairobi asengencho yokoli Nairobi abantu bande gotwa igetorore onyetarie college ya chitega tubyukiake tang kware guika Nairobi ono ngakie wajini Nairobi awenga kanairo okoligia oko nabo kogera utarandons enda hinjara nembe njaru sitie kiongo igoro na umugusi agoteba okoligia oko no kuya igo no so mete magenje ti okay tinsomete magenje di okay ali ninka sinsomete nchakirete jogo primary school jogo Jogo bosongo agai no muntu bonta obono yeah exactly no ngigo ile bosonga ngaka baka class 5 nkagende boarding e St. Kagwa boys Nyansiongo after nkagenda Cardinal Otunga high school rwabu nkagenda Kisumu college Kenya College of Accountancy agai no so meta kazi ya Kisumu iga no mu accountant kabisa lakini niko na koreta IT wakoreta IT IT na nyumerete kana na inje na koreta accounting ya ali Nairobi akarugu Kenya Polytechnic bagacha bagajirukie karugunga Technical University of Kenya yes inje naona achite kunyumere ngintu gikurugunga MIS Management Information Systems kana nchenga nyore ko ngaini obwensi asengecho ko twale studio TV wa mumbu ngaini omboru zetieri zima tukosongwana kwenda sauti ya Neema Itieri Studios musanyo na rukuru kwanto ni marucha musikite sana na rore kono kombwati birandi ebi na kaka no maete karwa kono guchagaria abarali bale na mistongengo mokogoti lidia na abasai bane ekenende kwa iko bono mangana ya no aruito kurwaria lakini kerongo chugikaria ngatanga story yane ne cheche ngora bono iko ye Polytechnic yina cheto njira gitenko lakini bono Mr. Miggy abanta bange baje tukumenyere igoro ekero wasoma chogo karuo kaenda kerana soma jogo nkaruo nkagenda buna nagote na nakorete kurwa college Kisumu
ngara kore gasi gusongo gali gasi cyber na gusomia abantu chi package no mwalimu computer kakara to kwa mangana cyber security no roje ngikendere yes siko korona na banta bange sana na yurete Gmail yani nchena ringe heads way ahead rende on matters internet ne bintu bune ndogyo ko mina injo ma ete email yentanga ni kona igurire na Facebook ngote ngende ku Facebook na komenti sana tonse to igurire tu lakini bono karake mbi yakigima korua songabu kurusaiba kurusaiba nkanyoriga si ne company kurkudawa limited based Nairobi bona nabonga nyete kurugusi gocha Nairobi abalende company tinkore tige kasengenche yachite gasieku contract na bwatane omwaka lakini gasieku kere meti nyange sitaiga one kabiteri ngete bigusiara bona tindikoirana tigandigi Nairobi buna wasacha wana aga una mangana kora abaji company ngosie kuchie wacho wako mingange kegenda yete ko tali mangana omweli oye abaswahili abagotebanga kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa opishi antombale omugango kuboneka batebanga suguri yenye tugetera kabisa ayibono tuchiti tukutesuguri no mugango kagenda yakolia ngao abaswahili bagoteba maji ukishaya vulia yaoge ono lende hivyo ndio nilisema sirudi home kaanza kwasol Nairobi kanyora kakasigete nkabe photographer ngo kachibicha na edit na passport chinoroche at the same time go corona lengo bwe msibu ane no muziki ona rona tintiketi rona chagete ko 2006 gocha ora tintiketi rona alikonyo kora buna part time asenjo ni maite turigwaka na directly na survive ikochi bicha no titolete kweli ngaka mono kabisa bamura Mr. ngana chato ono ge omonde gara wake bije mbe nabo kumanya ngomuntu yokorire gazi bosa no wando wanjite quality kere quality ye video ngororaria na ngo kumingo munkwano itate quality manyete ligoro abana musiki baito tukurigire linga kero kende tuagenda uchi Tanzania watanga ekarora mondia goja musiki tongi ntuju tukwana na ekaro bago moreta ali tangani by the way some of us were not into arenge na aja ikiagara but that time tarenga mundu akero akwere kuna agachire gocho kumi lakini wone elevale wona kiro mundu no akominyoka gochimba maite na kiagachi is a big superstar bantu mbali gocha bamanya sabali mbali komanya na akero ngorigererie quality yaye akero ngoro eju quality chi music yaba tele baito Abagusii mwarura tambe mwaru abantu batali kwa accept batebanga twachirare lakini ndogoranga umuntu wito no choga international truchi wachira ko no umuntu international mbia mana so ngaiku achagirita matera aro amatero bwana nagote na chagete kuru okay I actually recorded my first song in the year 2000 2000 abunginyorete kabisa na linso ate studio nkarekodo kotero kwa no kutanga nyande kukabekwe CD batirende skuru na lenge ngakieli na aliko nyara gukora match batekere na kule skuru na libono ngamwete ngateba bono I can do this thing ngwata wasomete secondary Cardinal Otunga High School inonando wa Cardinal mwaka kiyo lingi ine miaka ilia ali 2000s okay ntu agakirengo yo chalia tali mangana tali principal ya ngolingi na nyore to ndieki na by the time ngosoka kanyora barache nchiri babiriga bagaga nyakina kose nyakina bono nyakina na rentigete nyakina gakabere principal yana sune ka St Peters actually na nyore to ndieki ndieki keragenda tugatigara na okora okora gakabere mokora kose ni lieta tu after okora bono nyakina mbi yakegima omo sikio yo ngayo chakirete ngusi nyo chakirete and actually tigante bene skuru arongo umuziki no lenge mwali paso metana mwale gotito la drama kweli enga kiri kwa kongonte irwe deski aiwone gasiana no kurapa wote na to chakirete ga lakini professionally bono around 2006 enga sokyo kotero kwa ne bono gotanga niko bwata bake video tero gona gwala kuru gotanga gukuru ku shake
Geso ke kusina ale kotera. Was international. No mondo chiede cardio no ikoro kie difference o manyete o ikakwale ko cha ko munu gete iga mangana mbiyale ke gima. So shake ngako kotera okuru ku shake. Oku I think na ku ndate kotera kwa no kutangani ko ngigorete ebisieli yakego nkanya ko gendera ngo sokia yande akanse ayanda ku asigete ayande konde kwa kanse 2010 bono ngako konde ko ku best DJ wow tu aterete no mu Uganda gete ukubona na kubona ko agerete ko gasoa TV bono chine ne chabo KBC wow chabo Citizen go kubuka kirase abono na rochirete nga for real muziki can pay can pay muziki yo beire yo goboli kagendera ken kamentrando kwende okuru kuligi kubwa ukubona ko ganchupi ukubona kwenda kwagerete nga kanwe besen tangani yo muziki na balire tuwani kapaka 10 ngategunchu ngokwete terase gete ngokwete William Tuvo ngakanete William Tuva yes no mungwana sana nero ngakanete nchiko performance gete gali naruk yeah okay na mangana mayaki gima so omuntu raro ko inspire to se wacha gite kotera yeah nimbwate abantu bako inspire una kurugusiyo mungwana kuruku Dismas nyangauye getonto mansamu mansamu ye getonto rest in peace kingo kinando mwana pia amatera ya rongonko na alinge pakanginyorete na alikurangeli kunatereria bageni amatera nyangao alafu internationally mungwana na rukuruku Shaggy Shaggy lova jamii you know enjo manyete ando bakorera ngandu tuli hotegera matera yo jamii yego chabuya sana ando sekuligeri to kina alikuwa naimba by the way igatwa otire is still in the game and actually among the top best artists by the way kero tole pure mari mai dusi ngwa korete bindebio okorete gitabu kimwe ngiri mistonga ngaira guchiaria kia lyrics kwa mara kulika kwali gozinga seti kwa butura chicha kwa nanti wacha kwachi nanti njeregete kagotera bono anayo kuna gukira nayo materi keze nayo original bono ebinte mbia gerete tukamanya matera gete lakini ndo bagotu ngesango na bagoteba na ubwatu irire mono ujana ni mushi bona bagoteba so gushi gwatebanga nyanga uje getonto kuruwa international okanda Shaggy Shaggy alafu abasani abange mono nkoligereri bona Jose Chameleon Korigana wow jamii na njenye sigete sana njenye kuchanga nili ugete mara gocha is among the first musicians no nje na chete negindeki akigima so far kero kuna gutira bantu banjita matera una watebire mutivaga kwanja kusoka amanta banjita gocho sembaro kuranya bagotenga Miggy yere watiringera amatero naro ngwaka bande ban discourage abande bantebie ke maene kuna ile positive criticism bantu maite banjiti kena na bokwe minja ande mbarona ande bagotema tuko kotebi tuko discourage in as much as bago advice some points are irrelevant ntibuno musaningo tebia abantu umuntu kago gotebie gento tegerera ro tuanga gotegerera but pick biribiko gokonya yani tocho ombinga kire gento mbusa ngere ke mokera gokonya gocha na kirendo gochi overcome challenges ichekera gochinyora challenge bono mate nje natebe na way I've been actively in music for more than 15 years. Wow, 15 years. Yeah, bono ne legend. Yes. You are a legend. Mbia mano. Omanyete abantu bakwira ngane inchere abantu mbaira by the way nganjite njira mistonga ngona Miggy more very humble. Omuntu akwira ngakero kende njire tokuba umera raisi ngabono na more abasani recha raisigo. My friend, you are a brand. Ekero mutango Miggy mistonga abana anto baga chire from somewhere asemwe kire bono abantu tuwende ko ba celebrate you are a legend. So nade ngo ba sabanga mogenda ko baigo batanga lede muge magisifigo matenga batambatu agajete bono bochigo sare kabisa onyandi jere iganga ya bete bokale
asi esabari yao matera yabona kwa yakire wataire ngabantu mbale bale go inspire go comment umurero do you have anybody that you have inspired on the same una kwa better inspired? Okay, it's hard to say na inspire you know, but I believe I have inspired some people na bagwenta ko tebesi bali abasani mbale kwa retire limelight. Yeah. Mbaro, like I've nurtured a number of artists. One of them are doing well. Vicky Young is one of them. In Sanako. Yeah. Abagusii Mosayansi is another one. Yes. Yeah, the likes of Vector tumefanya nao kazi. Vector nowadays inana kumuigunga ki nale anaigetaga somo no into business mata muziki ono gwata chiaveni chinyinge mbugeta atore getengo bolinga yakorani no muziki ngwakale is an investor kabisa abwate merchandise kabisa abwate vinyozi abwate studio sign artists so amekuwa akifanya duties mingi ndio maana zilimdistract kidogo akaigo kuru muziki but I'm happy he's back and he's doing well. Our listeners, our viewers, motorigere, thank you for watching AGR. Go to get na Mr. Miggy na champion na Mr. Ngonotra Sembel. We read your comments. Don't worry. Don't chant to answer ko ngabanta baroje into dokoliga no. Nto baroje. We are reading your comments bugango gisoma tuli in the feedback to yenyore. Ono Mr. Miggy, I'm very happy ngabanto baroko inspire ko chocha. Na ko to korora igo meta nto bare ba kwigimiria. Ndo mana gota banga kin gite mundo da kenyore ikone yege shiki roko na chama ndo gocha nta manyenga okwenda kwa bachoro bwa talent search usoko genda kwa banyoro munda gota ngongo nyore ocha ngaki okonyora. We have a lot of ways. Bantu bana Abagusii tumekuwa tukiwork now. Tukumera nchi platform hapa kule tuna decide kuwork on a project and it becomes big. Mbaro they reach out bantu bago to inbox wate by then iko na uwezo wa kufanya ABCD. Try me and you see my ability. And then mbaro abangao toko ba referred to umuntu buna yabona untirura ntebi umwana nara what talent sana muigungore kama mnaweza saidiana in any way. Ayambaro mate we have shows kale konyori platform abantu gathering abantu more than maybe 100 200 500 wako tegera ni ngumu bono mimi kwa kila show na kuwa nayo ngoliginda upcoming artists na by chance you na batebijuze abantu abanako nimekuwekea watu pamoja wora yeoni so content yekobuli unaona nale kona kobuli ngabamura gendongere erikyo mondi ale gotebeki lakini renda at the same time mucho mwegere kabisa content yebora na kimucho akora gone ngendeki yekeroko baleta kwa ba platform cause that way nchenginyorete I was given a platform buneyu and nere angete moral nere gere tengo kore binte pakabone cause the response nanyo let ko that audience. Yes mbuya kero kende to some me siberisa to iga to umwancho mategererio nyigo tageto kwa na mona intwe kwa na ngoto ngona kya mangana gende tenseme yo tulikire message na botore ire I think nabona taka kuira chi si miberisa to lakini let's read your comments kama ranche because of time lika igabo wonderful champion na Mr. Ngoro Robert Yosoro no maite agote banga wonderful champion na ongengo uyu gakurukunga Steve Nyangau agote ngani kondani kabisa hadi mwisho Miggy good song golia dalire abana mwibere una Samuel na umike mwisho agote banga Amina bono tigango ndigirilie senia ngoyo Gladys Yosora agote senia asante sana no sisi ni mono mwante bya semongo to kalere buno oyo mtata bire kuru jeda kandigere nancha bande bale kaika na violin ke mtago teba together. I like your humbleness in our legends. Thank you. I think to kwate shekisa actually babekere screen ngoli na ndendo cha Winfrida Unguti akoteba na follow vizuri sana Pro Mashwanda. That's one of the artists na Lentirand is doing well
Oh, wow. Yes, Pro Mashwanda, the guy who did the song. This is Amira County. Oh. Yeah. Oh, okay. That's Mashwanda na moro liraiga. Wakwane nyalinda. Yeah, ntubwata Labanonami nera goteba kuru Minnesota is watching. Labanonami is one of my youths too. Kuru sema chia sune kali I think nyabikege. Bonchalia. Bonchalia I think so. Yeah. Okay. Ono na lili anibogongo kuru Dubai, Abu Dhabi. Mnapambika. Abu Dhabi by the way abuna wana tuwata Jerusalem nyaboko koteba kuru nyisema chia mbono kali wika watching from UAE. Mwara chile nyisema chia Gulf. Mwana kwenda? Timothy se Gulf no Dubai yeri. To ono tika to Dubai. Na UAE you wako teba. Dubai nto achieto. Actually no yesho ntanga nto achiete isko ya Africa. Okay. Ono Rusi, Uganda na Tanzania chikonya tonalete. Ntanga nipiko genda isko ya Africa was in Dubai. To achiete nongengo that was in 2017. Ngwanyo reta makorominyo. Ose malikuli bali. Ali gentona roche bakoli mono ne biribiri. Ero le tekerase. Okay, to agata nge biribiri kero koli ngokole ya kabisa. Tingo manyao turu itize lakini rende biribiri. Abantu nakibabari sibetioro. Ali abantu naro we didn't expect us in Choma Italinense ya Arabu bantu maiti kegusi but funny enough Abagusii baito na Kenya in general mbachete show ya ito asobonge. Okay. Mbia keimana ende other than gocha US na ndenga imwachire. US tuachire line liakata togocha. Na US tuatare chi state ko chiakea 8. Wow, 8. Toko ire tua ite muziki ga tuatarake. Kiokora reception yere. Nagirata vera anytime I'm in the US nkoigunga nde gusi nde home. Asengento abantu baito tukugambe ke gusi barabange tukurange tukukura limo bacha bonsi to bagocha batu itwagenda twarageramo twaseka yani it's a home away from home. Kioro jeta bauti ere gana ngari. Ende kero kinda teven se na nchanu. Ito vendio tata ito vendio. Asana na arabu yani ne bintebia it's a beautiful place. Ne jipara. Jipara chiro chinoro choro meme. Esa tuwa chitentu ane kora pali buate bump. Jones chibuate chitaya. Abantu yani bago be ya machiko. Esa alikire stop. No nyagali teyo. No stop. Tenga alise ito bwana no kieta eli traffic lights never red. Musika yako kokonya. Unapita tu. Kuichega musikali hata hiyo na ndoro chenga gari tiyo. Iga no musikali tiyo. Ukora atinida. Alafu abantu bari disciplined. Alafu time is is precious here. Time nengendo kinginjo kekima. Ono experience mwanyo lile kuruiga. Kiuro chingo chinjikira magmaino na nchira kikira chiko bakonya munchuru musiki ogusi. Nonya togocha iga togocha tande gotaro kugoito more research. Gotara tole tuaranki abantu anki abasani bande bakora isiko ntutari gokora matekera tole nkaga ali maybe were very comfortable. Yokoboka wasokyo komo kwabeka YouTube and life goes on. Matekera gotara kero konyari chance yo gotara bune nkonyaro likoro lebinte binge. Abasani abange bakora so that when you go home you apply. Kwarangelia abandi kwa basemi kikwarora. Alafu yo kokani ogetumeka positively. Okay. Miaka ene tane gocha. Ngayoro che Mr. Miggy arochi. Miaka etane gocha. Miaka etano gocha nchengo sabanya sang ambe kona ndange chinguru. Cause I seriously feeling entertainment industry, especially Abagusii, ne bwate potential kubuanda onsi ense. Usiku na lot of talents. But again to kelageti ni information vanto. I think entertainment as a whole egwente kobe course boli ko somi school. So that abantu bamanya ku handle fame, abantu bamanya
koba creative on how they can make money apart from singing, using their names and all that. So I think it's a course neta kireboli era nyare go propela abantu baito bakole ose bachabumbe sense moyo muziki. Iga abantu abange timaiti komere mwana muziki ondense. Na umere bake abere batatoiga batabange mono nko ba follow. Sengencho I've realized ense gaiga America bante very busy. Maybe the boranya komero ya mwana muziki wa mwana mo kwana you never know. Maybe na ali anetali kubugia abantu gango ya bali school bagenda basomera muziki ngakiba ku manage music yabo ngakiba project yogi na ekero film ya chire ngakiba exactly that is what is missing. Say to gusi abantu babwate talent choroche gaiga talinga no muntu chite skuru agasomera ikine eliere inborn pono ntebi baise gosomera banyore knowledge you how to do ABCD. I mean tutakuwa tunatengeneza Michael Jackson kila time. Yeah, na time sio paito muntu ko bwate chisemi igoro ye gento gete ngo chorore no ene content yo gotera na somet. Yeah. Na bogotera content gete na bwate talent lakini ase nginjo tabwati njiro ko beka content na bogotera gento gete ko beke a problem. Yes. Go sekero kindi kwa bwate message ingi yebe distorted ase nginjo. So ine point ingi. Yeah, mistake tu kidogo. Yeah, tukwana event bono engaki mwachite nturaro event. Okorange mwata yatenga muradi mukage. Okay, igente kene to mwete kokora. Omate to ara tari like any time na bono COVID ilikuwa. We took a break ko meditate and all that. Bono bunayansa ko kanyake to atemere ko minyoka iga kwa kachisho iberi sato. But one tuate vaniti na ongengo around the turi kuchukua ka show tikatogende amatero naro tuwata manyia tonya shooteri ngumbu yani futoba abatanga ni go shooteri amatero America nyarase kurusi bono buna toigetega igaro twa shooteri na ndentogendereta lakini bono nande tuachire konyora chifans cheto nchirangete show abantu mbatagete show mbabwata maiga konya tuapagiri chipagi by the kwenda tualenge endero tualenge ko olinende ko chiseito lakini bona sengencho ya request chona demands chichabeire igoro tokamwa go extend by about 2 weeks so that tonyare kwa abantu baitu chishono nyeibere igatumanye kogenda. Yeah, so igabantu bara America tuko na show we owe you this Saturday ntobwate show gaiga Arlington Texas. Wow. Wikando bamanya igonga abantu mbacha ko tebanga ngakibono mutarato esho iki ntekere na mwache ten shooting lakini rende bagotebanga nganje tumusemo gete naga somi Kiswahili yake kerongo na gotema bintu bide bagotebanga paka ashipi kwa wale matela paye ni panya kai bono can you expound bono nche wantigire paka mbona numa tene ke bushi kemoni wali no moche ekero ke omochere ashipi kwa wali no ke unora ke omochere naboge kolige kole ora ke gotire lakini nge ko igota matela paye ni panya yani endagera ya yigi ntugianjete ni jimbeba goika kwa kerige iria mbeba kubwa tembeba riro tenga kiarage no mugusio ko na sikwali omochere kwa bolinga nkwaragira hata ntoraragira omochere twariga enjirinde no kanyire tobugima obugima botaraje gotoraragira no mugusio minto ne ringa mwachitega of course go shoot a video intonaletinga quarantine yenja to beka bobe COVID ja to beka bobe bono intonaletinga bono matela payetu goika moto esho Miggy to esho ina ande pija mono ngwetenga na mwabangite bono mwa itabera nenge esho ye ngoto amore Saturday shongo kora tore kitore kwenye to kora apart from chishoot echo ni meet and greet omaete to analio na ndego ke show if rishabikiriko kore stage ndiriko corona NDP pono we took this time go bond na bantu baito connect work
Tua karansa igabuna tu karansa na muisonde tukaragira tukaseka. Tu araseka. No isho tiyo tu era karansa tu araseka. Tu igubuya that's yani no into to korara tu igwete buya. Yeah, but wana abantabu abuna ubate betenga no. Mo kogenda igo. Tu akiresho no na. Monta mona na ro kombolinga nge hori mwabe getene ngana kuminga. Mwana chiri chitike chigo ichora by the way DFW mai tenge ndo to bole tine chi ho. Una ndo ito chi se monjire manyete mongo ikoro no. E mongo nyora nga chi ho nchiro of course. Na de chire limited yo ko bero sentu awas wate nga sok. Lakini DFW area ga Dallas Fort Worth. Oh nchiri boko. In fact ndo ikamara ko batotenge abantu baichoire ga tunganye kuchi. Na de tunganye tuenzi bikuchio. Digo mono boko mbuyo tika abantu bana chichi tikiti. By tomorrow mambina ramis. Chiere. Totebe nga ya sa lijitike tichechoire. Ono tika tongene no yenge wae. Chi horo ndo gukora tika anto bana chichi tikiti. Osomono kwa kubate mitara ta mistonge. Ya abantu ba minto tickets make sure kwa book iri mapema and advance akaro book mapema iri cheaper then kuganya paka diogo chwa kana geita iko book sai mapema book your space ocheto tenge bwana ndo aruara bwana njito tenge bwana event nene na atu akora mwango iga chikabira chine munyi maite ndaiti ko yatura anto ko bale ko ruaru baina tano in advance tukakole show yembaka saa 6 chiabo tuko abantu ndari nande bagucha nande bagwaka na kachi basoa bale waka na 75 ona na aroranga 25 advance ticket 25 no ne chuwa kana twist maga gomo ona 25 mundu tago tamira gondo chinga eriko lindia gerisonable mundu tago nyore tikiti yache $25 tu iko kwa bukiri tu kwa reserve raisi iko abantu na chazo bonge kiagera naro de guichora anke by the way naro nenche nara batemire ko book batemire ko book na ndo bwateli swali on how to book ko sena kiyo kolekana china mbanchiro tobegete ga bu se fly inside ne event de rabu call any of those numbers you'll be assisted yeah mbia mono ono lingana lia sabata kere intarare tamistonge ngoga lingana lia ne kwanza no goteba mbuya mono sane to eso kombua tanche na gontuge kere miake yon spina very in the game ngwakanga mbuya mono sana and I promise you omwako yo elire oyo toko chikosoa big things big news big things coming igo tomorrow sa kenda gali YouTube subscribe to Miggy champ arafu bintu bibe buya ande timwe baga aki o follow eti radio yaito ande online ikor kwa Abagusii global radio to support trenda abantu baito yeah omura tinge njende ga ne legend iko bamura na ijira be legend Miggy ene legend maybe koko na kuruwa rontara ale tokotero ko nganchi tokotera abana muigwire bun inkege ukunguza kwatara matera bunaya amatantu bakotento aba sani ba tokotera secular bagwenga muachite kanisa no Sunday school munye maiti yeah for your information we pray a lot na kiekogera turase tuli ngora tebya bantu ngonache ekero Daudi ale gotereria umuruguti Sauro taria matera nyasare ko motere igare ko motogia nanda bagotenga ngekero babugisi ngaka botogia igo goika pamanye difference nga matera ya bagotenga yensa ya nyasare tayia yensa ya nyasare bogenda bonongo kwana kware yeah bueno Nyasai no yoito intutuans na bana ba Nyasai so we can praise him anytime all the time na kia kogera tugo chatwara tera matero e Kristo na liande tokotera tali yense tali nga gusiria abantu we package the message in a positive way yeah omura ni manyetenga tokore show Miggy ntogo kora igo tuabeka ekoma tali full stop turabekera ekoma abu tole de mistonge ngonto manya lakini mini walenta ito kubwa to gotero ko chimese chino chimese chia chirega ndo chire tagataga kurujinsa mchati saba pa Ethiopia ambassador James Omari asante sana champion nataka nikuone nitaduaje akonga Felix Nyabuto inbox tu nteleso gotoka we can plan a meeting ga tuale gotebanga Felix inka iga bagotanga Felix elita mwete ga ncherba kwana ne ngao kitu kulige igwara kile wate bangana kingo cha gokora hana mchama gote karibu yote Mr. ako wapi wewe
bono alafu naro ya banta bange baligiretiga iga paka Vincent Tongi one of the guys played a role and sa Tongi obo irimbu a change sister ya nanja na kujisoba bono ngomuro mai anko kuika anko geta bono ne bisonsogoro na mutenga anko na kuigure Tongi na nyore Toyota ito amorore se video ayira ngora bono ga nguchi re bisonsogoro anko ya ne Tongi na kuigure alafu bantana bange kaigando che babo Marieta babo Denis Okiomeri babo Bon Mogira banta bange. Thank you so much for watching. Wa ntagite ko konche togendare ekiagera mistongengo no ariga entururu mini walitinga ngonda rabwato ko bana moigwere buna Samueli aya bono gakurunga Miggy MC championi mambo vepa.